О Христос, ослободињамен те ова слободно. Спремо од ова терговен цврсто, маперен парем тело робство, лескоро парибо. А ке ме опавлева керавату меѓи. Ако обрези не натумен, о Христос никако наете користинату меѓи. Палем сведочинава секоле манушески, кој обрезинела бе, дека е тано должното исполнинел цело закони. Одвојнгентумен таро Христос тумен, кој мангенате оправдинентумен преку о закони, препелен тари благодат. Соске амен, надинајамен очекујнајате оправдинамен тари вера, преку о духо. Соске ко Христос Исус ниту о обрезиме и си вредност, ниту о биобрезиме, него и вера која си кавалапе преку мангипе. Прастандилен шукар, кој чинагјатумен те на овен послушне чачипаски. Од ова со убедингетумен те цидентумен, наетано таро окова, кој викињатумен. Хари квасац ушлола цело тесто. Месиум увери мобаши туменге ко господари, дека наете мистинен појавер. А кој бунинела тумен, ка претрпинел осуда, кој те овел. Ако ме правилен панда проповединава о обрезание, дека морате кералпе, тога соске панда малтетир ненаман. Ко од ова начин тога чинагјувала особлазнива башио крсто. Оте чингјовен си неокола, кој бунине на тумен. Соске тумен правилен вики месиен ки слобода. Само и слобода те наовол те користинелна баши те угоднен тумаре телоске. Него мангипаја служинен јеке кески. Соске цело законитано исполнимо кој е клафи, манг те паше сар коркоритут. Ако парем кциненатумен, ханатумен јеке кеја, пазинен те на уништинентумен јекеја. Ава керава, џан, пало духо, наети спомнено страстија е телоске. Соске од тело мангела противо духо, а од духо противо тело. Соске од духо, од тело, противи не на пекекеја. Зада те на керен од ова тумен со мангена. Ама ако од духо водинела тумен насиен тело законе. А од деле телоскере пенџардетане, од олајтане блудство, мелалебуќа, бизолач, идолопоклонство, магије, душманлуко, кавге, љубомора, холи, мислина само баши песке, улавде машкар песте, банговерувајне, завист, мударива, матива, ладжутне веселбе, слична акаленге баши коленге вакерава туменге англедер, сарсо вакер туменге порано, дека окола керена асавке буќа, наете наслединен е девлескоро царство. А оплодие духоскоро тано о мангипа, о радост, о мир, о трпение, о любезност, о шукарипа, о верност, о кротост и самоконтрола нае закони против асавке буќа. А окола кој тане Христос кере, ковин гепло тело, олескере страстен цар, похоте. Ако исјаме живото преку духо, валяни те џапало духо. Те на ова пердео долеате дикамен, ко побаре верендар, те фалинамен коркори, те на изазиви намен јекекеја, те на завиди намен јекеја.